ole thlir tu le ngai thatu zong te in zavain chibai le vek ule India le Pakistan thu thar tun truma hianin kanron update le don ani me ni sari sang ni somni panga aniya aizola ma chon mok drill an nei mupa video trend khatte kan en howanga tin Pakistan lam India in missile manga akata ka chuan China pon thu le hla aron nei achung te chu kan ri ekanga ti chuan in nei ai tui ko tlang aizola ma aizol chom tu teng kilian te Pakistan lamin olsam taka an be thailo na nan khu boka aizol po ain ral ring viaw ni chung ta chu kan clear ho do na ni ama sain hei aizola mok drill an nei dan hi in clear ho do zoi te ang mu turom lo mai potro o te khanin video chu kan enta aizol po a in buat sai na sa ti chuanin hei tui khuat lang aizol chom tu teng kilian chu sipai ho in an sing sa fela silpoli na khu vekin chol hringin an khu veka an soidana chuanin Pakistan ho in minron bom huna po hei hi an target masaturani an ron timap meya aboi thak kho meya video hi en le lokang anin anron soifia ta veka kan hun ton hi akhirani in do turin India sarkar min buat sai mupa kan aizol khopui te po hi anron target ve theiani tikhan achiang reng maya athamuan thak lo tak zet ani aizol khopui te hi ron bom ta se in kalpona chengal dona aboi thak dona ni in dona hian engra thama aseng si lova amaro chupu modi te hi sakhona ne na kal kopania hindu sakho zui tu te pahalgam lama tikhanin helhovin an thataniya phuba khan lani zan lai pel khanin pumodia sarkar chuan Pakistan lama helho omna niya angai chu abom mi mayani kan boruak ton arit kho mai ti chuanin aizolam pote khan anin ral ring viawani hey China hianin thule hla an ron nei ve thlat maya kanan chiarange China atong chuak India le Pakistan boruak in kara in mu thiam lo na thleng meka China chu atong chuak ka boruak vong dai turin rampani te acha alomom China chuanin boruak vong dai turin rampani te minron cha boya te punlun zong ang kha chuanin che ta tumlo amaro chu media thren khatinan tarlan dan chu Pakistan lam hi atran puya missile te po pe ni India in pahalgama firfiak te chet na awanga pubalak na atana Pakistan le Pakistan op Kashmir a helho mun pakua missile manga aka nuwa China Foreign Ministry chuan thu chu asiamin India le Pakistan boruak in mun mek hian min ti hlau thong India le Pakistan hi in thren om an ni kum khwa to dona chutiang bokin an pani hian China thren om an ni dona ti China chuan firfiaka che na hrim a do dal thu soin China Foreign Ministry chuan remna le muana a om theina atan in hnuk niama theitop chua turin rampani te acha anron tia hei China hian in Pakistan mangin minron ti boya ti hian thu chu anron siam le ta a khovela thiam chan an tumna ni berin alang to ni China ho po hian empo ni sela kan hun ton hi akhir view maya phailama Mizoram atang tam tak om thain oma engpo ni sela lo film khur ula sarkar thu chuak lo ngai chang ula
tin hei zan in daruk le chan ve aizol khopuya lir thei zong zong light pot ti thim vek turania tin karen po o vek turani boka India sarkar hian in do turemin buat sai mup ani bera aizol te po rom bom ve thei ani wangin ti khan tui khuat tlanga aizol khopui min chom tu atengki te po te khan cholin an chol chil mak mai ani engpo ni sela kan hun ton hi lu hai thak khop mai tuna ri chuan ole hei thalaka kan mu hi India in Pakistan in kul hel ho tuk in jingdar khatle minute somli pali bor vela operation sindura aral thuam man kha ania hei lian thakop mayara pomani Pakistan ho tan chuan in thin thia har to don viawani ichuan in hei thuthar hi a ve zela anan chiar zelange Pakistan rama bahawal pura India sipaiten precision strike kan nei nuwa fir fiak pol Jais-e Mohammed JEM ho tu Masud Azhar chung te mi so manthi operation sindur hi India in April som ni pania pahalgam fir fiak ten nun na som ni paruk anlak na chan let na phubalak na atana Pakistan le Pakistan occupied Kashmir POK a fir fiak launch patte be na ani chizinga hi Masud a farnu upazok le a ule afate pali antel reporta India sipaiten precision strike anneya JEM chief puitu nai pali po anthini in ansoibok India Air Force IAF 10 Bahawalpura heng be na hi anne Bahawalpura JET terror headquarter le training facility Pakistan mi tam takten India jet ka thak ti lan tirnan thalakan share ma se atak taka heng thalak te hi fighter jet ten mun hlataka mission an nei na atana man thin drop teng heng drop teng te an man nuwa an pai chuak tlang pui pilot ten an thlo lain trust le maneuverability tamzok an du wangin a Reuters khan Pakistan in India jet pathuman kap thati in an reporta amaro chu heng hi fin fia na lawang chi kha ani tichuanin hei Pakistan media lam hianin dot thuleng velan thedar na sakhop maya khalaka kan mu te hian en ho ta ila 5 down through more Indian jets reportedly shot down by Pakistan ti te India surrender to Pakistan raised red flag at LOC within hours tiang chi te hei atam me Pakistan lamin India jet panian ka pla tiang chi te Pakistan in jet pathuman ka pla ti te hei anron reporta India sipayan tlan chet yang chi te ka hei atamani amaro chu heng news hi heng outlet trim hi fake news vekania finfia na omlo Pakistan lamina an mi puite an thamwan ve na ang chi kha ani eng poni sela lau thong lo photang India in Pakistan firfia kho laka precision strike nei nan Rafale jet hammer bom te mangina kap Rafale jet hi chu kan video masalama pok an lo tar lang to hei thalaka kan muang hian ania friends siamania Rafale jet thi India chuan tololani boka hamar bompoi hei thalaka kan muang hian ania India chuan vor chuan tololan ni ve hriani Rafale jet 10 pak terror cam scale missile mangin an kapa hamar bom mangin an kap operation sindur kalpui mek zinga India Armed Force 10 Pakistan ramchunga joint air strike kan nei scalp cruise missile le hammer precision guide munition mangin Rafale jet mangin terror camp pakua anbe heng strike na hi India airspace chunga tranga ti ania Indian Navy asset te puina in tuipui le thona manga malak na in rol takin an che Pakistan leya firfia kembe nan special ammunition man ani thuan soiboka India thlo theina engma hlo ani lo he operation a hian army navy le air force ten target tam takan be Pakistan ho news ka chu dot vek ani ti tikhanin achiang le viawani Pakistan leya firfia kembe nan special ammunition man ani thu an soiboka Prime Minister Narendra Modi and 7 lokalian mak atrangin operation avil chuan NSA doval nen information an impereng vo in chomadar som lechan vevel hian India in operation sindura thil thleng chungchang briefing ane dikhan Prime Minister Modi upon operation kha alo vil vereng ania engponi sela Pakistan lam hi min chang le don lo ti hi ala hriat big lawatuna chon in ring renga omkha kan ti turani ve hri ani tichuanin hei puzarem thanga hian update aron neya kanan share le ange indo Pakistan update tui aya missile le bom India in Pakistan ape Pakistan chu chiang takin India in na buma
hello kem le training center te chu vai vuta achan tir thut mai ani hi hello hi mi som kwa velan thito ni in hriat ania in chimkar atanga lak chualo tam tak an la oma wangin a aya tam ni tura ngai ani thi zinga hian laskari toiba mi poimo pahni Abdul Malik le Mudassir tepo antel India chu a lo tling viawani tuna hian top official te an thukhom le meka union cabinet po an thukhom don India defense minister Rajnath Singh chuan khovel ramdang te chu helbei nakonga tranrol pui turin angena Rahul Gandhi po in kan sipai te ka chuange jai hin ative bok hei pura hula ponin social media kaltlangin India sipai te achuan zia thu aron post ve ani congress ho an zaknek mai the Rafael lemkengin fiam thu tho nan te an manga India in surgical strike anei tak po kha an rin lo le an hriat lo thu te an soya India in aka tak an rin lo thu thlangin an soi boka tuna ero Rafael mange in missile le hammer bomb Pakistan an vakhilai taknek mai ani hi politics khelna congress sian an lo mang vele thina a buai thak thei khop mai kan ram hi chu Pakistan lam news ka en na chuan Pakistan hian na takin an changlet ni in an soya India jet fighter po pangalai kap kha in drone po an kap khatel ni in an soya ma sefin fiana a hau lo thung India in Pakistan jet JF-17C akap khalai video ero chu a thung Pakistan jet India in akap khalai video chu IG lama hin kan rom posa in lo en vedonia Pakistan hi atang rei theidono ti asoi thein ka hria Kashmir lama a in sorbing vai chuan Taliban aron lian ngei dona balak kho in rem changa an la ngei don boka chu wangin Pakistan hian internal le external raldo rol tak ane wangin achana chaw ma vio mai the tuimin pek lo chung kan bom dar vekang ti ma se India chuan tui aya bom le missile vakhilai ta ani hi tuna hian Pakistan a tui har sat na le kholum lu to kan boi pui meka an ramsum le pa din munna chebok si nen an po reingam lo mai the poisa puk turan zong ruaya IMF India in pelo turin angen to President P Murmu ipo in ADB ne na cut off turin alo ti to bok re thei chuna huai re thei don lova timpu zairem thangana ron zia ka adik viawani tin he social media video viral trend khata page chuani Pakistan ten India ramri an ron Panama se an oil zowin ke in an ron pan ti video viral te khaw oma Pakistan lam hi chuanin ti thei vakhi an nei mel lovani tin hei Pakistan le India boina te kan ron update thina comment trend khata Mizoram hi boi tel ve se ral tan nga in ve ilati hi tam takin oma heng comment hi kan delete thina tuna jon delete po katum to chuang lova Mizoram boi ngoi se min ti hi kan unau te zinga hian an lo tam khop mai ole tuna tan chuan kan du tok le photang